Lihat main. Masih Banget tuh on game. ini lurus. Ini kena serangan. Nah, tiga jam lagi tamat. 4 jam ding. Yang mana ini orang? Ini ya tadi ya. Ayat tuh emang, mau beak mah. Yang orang. Baru bisa. Tenahan. Yuk. Warung ada nama kena dia kan. Oh. Arah ini mah. Oh. Oh. Hah? Ayo, apa namanya? Ơi.
Astaga. Guys. My fame should make you cower, mortal! Prosperity in abundance. Holy. Abi. My fame should make you cower, mortal! Prosperity in abundance. Enough! 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 No! It is not for us to decide the fate of these souls! What souls? That is why we fight! They are not us! Tuh kan? Fight with me, Yeah. Crusaders! Spill the blood of heathens! There is no shame! Their souls are already lost! Dia katanya.
Betul bang. Guys. Oke, Cok. Kalau antek asin, cina. Oh,
Turun. Gặp bé ấy. Cek mana? Ada dah. Hah? Leo. Sekarang ada. Đó. Đấy. Đây cái đấy. Gì vậy? Cái này cái đấy. Đây. Kan ada PS2, Xbox. Oh, ada PS8. Nyala terus nyala apa lah terus nyala.
Kapan-kapan. Ya, saya mana? Jalan naik. Kan naik ke luhur. Sama aja. Naik bentar. Ah, Capek-capek nggak ada roetak kan? dia naikkan dulu, dia lompat. Ya, dirasakan. Aduh. Tapi kurang harap. Larang gitu ya. Guys, kencang. Ini Oh, ini gue awal. Yeay. Ini paste ya mah gue dopar. Jangan. The Phlegethon, the third river in hell. Bos. Francesco, my brother. You did this to me! Wait, listen. You don't deserve to be my sister's slave, let alone her lord. Now pay for what you have done! Francesco, no!
Oh, bisa dibilang. Ini awal. Kalau mana ya? My revenge. Di Salam. You're mine now, Dante. mati. Sebel menggila. You're mine now, Dante. Suffer as I have. Bang Berko yang main. God has turned against you. Karena umur keseimbangan ini kali serangan. Ah, You're foolish, clever. Now, have my revenge.
Iya, betul. Apa? Kabar baik. Perasaan jelek. Lah. Anak kalau benar-benar cocok nanti. Woi. Kalian mana cocok? Come on, coward. Karena ada dekat saya. Ada toel deh. Aduh, jadi dong lama. Makat. Nah, aing kemarin guys. You're foolish as ever.
Selamat tinggal penantu. Sini aja. You're mine now, Dante. Dante. Aduh, no. Anjir. Wah. On cam. Ya. Coba. God has turned against you. Beda dengan PPS yang itu kan bos. PCSX. Now, have my revenge. Salib. Game PC kah ini bang? Game PSP bro. Cuman mainnya di PC. You're mine now, Dante. Amis. Sabar, kerdipen. Kakak. Oh, makasih udah tap layar lagi bang. Wow, deres banget. Aw, lagi. Oh, anjir ayo baik. Jam gua aja. Ulah. Coba. Ngomongin. Bus. Spion game. Oh, anjay. Enggak mau melihat tuh. Anjay, deres banget tetepnya, bro. Oke. Cara disempitkeun di teu lah kerdipen eta mah.
Helis, Holis. Udah Juk. Apa? Oh, dulu Pak. Mali apa sih? Terus kenapa kok? Ah, ah, ah. Our deeds were done in the name of God. Why is he forsaken us? In the name of God? Apel bae. Henteu. Yang nurutan ego. Henteu yang nurutan ego yang nama keur Use kumpul. my soul wisely. Main nyokot sak emak. Itu mana hemat pulkan mah. Kadea mau nyokot dua nang nu hiji lah monyet. Hiji aing. Oh, di Mas Jaban. Haus satu raus langsung beak aing belum balik eta. Game fisika ini mah bukan, ya Allah, bilang lagi. Game PSP, main di PC. Wah, game nostalgia. Iya bang, nostalgia banget ya. Ha, Bang Putra, halo. So asik mun dia aingna. Nyogen gimana? Gimana teh ya bang, nostalgia. Iya. Buat aing ngebug sok aing mah. Gemukan, iya bang. Abis itu makan daging kurban jadi gemukan. Cepet banget gebuknya si Badru ini. Ini Dragon Ball ya bang, bukan game mancing. Kratos versi Salim, kata Bang Badru. Begini mah game masak-masak, buset, masak-masak katanya, bukan. Oh, game mancing bukan game Naruto bang, bukan, ini game ini Digimon bro. Bukan bang, Hawaii Gawi bukan. Oh, game satanik. Pengentot iblis. Game pengentot iblis, cus. Ewekeun. Enggak, maaf bang, kepencet emot ke 209.
Main di PC atau PSP bang? Main di PSP, tapi main di PC. Gimana bang? Dua-duanya. Oh. Itu kan PC ya. Fear on. Round. Monyetnya keluar. Bang, ini nggak seru main game Wanted aja katanya. Oh iya, oke, siap. Ntar ya, jam 10 malam. Iya. Itu bisa ini, Cok. Star. Terus dia tanya kena on cam. Mirip game Ghost Rider ya bang? Iya mirip. No ada api-apinya sih soalnya iblisnya. Siapa yang di sini cita-citanya jadi iblis? Padahal Dragon Ball bukan coy. Minecraft ini Minecraft. You don't have to obey him. Come back to me. Behold the 10 circles of fraud and deceit. Those who have broken the very bond of love and trust. Ghost Rider. In this place shall they be forever punished. Wah. Ya. Diam lo bang, ini kan Naruto, jangan so tau bang. Iya, lu yang so tau coy. Orang jelas-jelas Roblox no. Yunis, oh, nah ini dipiting, mau dipiting, nah. Jangan so tau bang, gak ada apa-apa di situ, so tau banget ini. Leave me alone. I'm not a groveling sycophant. Jangan so tau bang, udah di kotak aja. Matamu Roblox, udah jelas-jelas Devil May Cry ya, Devil May Cry katanya. Jelas-jelas Lego Batman. Guys, the map. Apa bang itu animasi bro, animasi Dante mati, oke. Nah, iya animasinya itu kayak gitu ya. Jadi jangan ditiru ya adik-adik, hati-hati bang nanti kena rodok Lucifer. Leave me alone. I was dressed by old men. I never lied. Aw. Nah, Spiderman ini bukan ego bang, bukan kata bang baru kata ini game ngentot iblis. Lu mau dientot iblis? Kena rodo Asmodeus. Iya.
Hmm. Kruk 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 kruk. Anjay. Kenapa itu ada bayi-bayi? Anjir, brutal. Anjir. Gero. Sikat. Wah. Hantam tetenya. Mati. Gejret. Au, au. Wah. Gajret. Ewek. Iya. Kotak-kotak. Kotak-kotak segitiga. Oh, kotak-kotak segitiga. Oh, kotak-kotak segitiga. Oh, oke. Ayo guys, kotak-kotak segitiga. Oh, kotak-kotak segitiga. Oh. Ik. Eta nanti yuk lanjutkan, oke. Rewel banget. Iya. Anjay, makasih yang udah tap. Ayo lagi bang, kencengin tap-tapnya kencengin bro. Lagi. Kotak-kotak segitiga. Oh. Kotak-kotak segitiga. Oh. Anjir, miss mulu ini gua. Iya. Spiderman ini bukan Lego bang. Wih. Rese banget ini. Sumpah. Ya. Itu apa bang? Animasi Lucifer. Oke, gas. Gas gak? Bentar. Wah. Weh. Gas. Iya. Spam. Anjay, GG enggak? Anjing. Tenang. Jalan
Capek. Tadi nu tetap kencang teman coy sekali mah. Aja. Obat. Drew. Oi, Andra Ojo Ojaro 05. Ya. Andra. Nyawa, iya nyawa Ju, ting nong. Perman lah. Perman. Wah. Ayo cekere sampai epil, sok bisa tante. Nih. Ayo coba. Epil. Wah. Iya. Ora. Tadi gitu-gitu aja kan ya. Di grab lebih cepat kelar. Oke tipe. Gimana tuh tutornya? Oh yang cewek nih nggak bisa di grab. Kontol. Udah oke. Jangan marah-marah ya. Oke. Siap. Udah. Anjir.
Cok. Sudah. Cuik. Anjir kawin. Nah. Anjay ngejom banget ya. Ya. Yuk, Heeh. oke.
Akhirnya kamera on. Iya Bang Indo. On juga ye. Mati mulu dia. Kapan kelarnya? Ya kok varian anyar Anyaran apelan. penonton. Mainnya salipan cetang gimana bang? Oh cetang. Rewel dia mah Bang, kalau diajarin ya rewel emang. Bang Agus. Itu Bang Agus atau Bang Pragos? Cipung, Bang Indo. Bang Cipung.